Mwi wa kalakana ka miyi tatu na ite kuma nombani ya usuvya miyi yako ya yatakuya Kithimani kauntini ya Masako ni waone kavala mutandithia wa nyumba isu weki wa mbini ni maofisa wa polisi itina wakuweta ethi ye mwi usunza wa nyumba ino wikitwe kuniani na kuutunga ingi nombani ino ya usuvya miyi yako. Ndini wakilingi siki silikali ya kaunti ya Masako ni yendeke kune mungu uthukumi wa nyumba isu na mavalua ma uthukumi ma mutandithia usu kuungamwa. Ben Musau ena mauvo. Wakakuja wakakatupa hapa. Setup kabisa, setup. Hii yote ni landlord amefanya ndio nishikwe akuja sasa achukue moja. Walikuja wakafahamia kwikiwa mbini kwa mutandithia huku kaitina wake kuweta ethi ya mwi wa kana kanza wa nyumba ino uneni wake wivye yonethekani mwene wa nyumba isu na ulokwasya ii nzia na nzama imwe ya kwenda ikuania kwa mwi uyu imuvalukile ngondo wenda kuongela wetu we kwani ni kenda kwize kwithia ni na kwatwo ni kwani na bado ingi ladu no kiyengi andikithia statement kana ni mpithie kana juna thani we mego be bandu itesa wa ongelo gingi akaja utonanga ongela cha kuya kwa mwe lakini no mwe no weza kumbukona wo na undu withia mwe onogethi ya mwe pandu kwamba usemba uthiuka kunie polisi na ni ya we kana mwe uno mandawa waila kwamba kwamba usemba kaza ine thia mwe bandu ugera polisi kana ni woze omwe upwe uthiuka ye uthania bala we waila kwega na mwe bau no yeta polisi idhibitisha kana mwe uzu undu wetangi we bau lakini we ozo na moko make atwa ayo moja rino kwake ndini ugondu ugo ila wizi kana ondu yito mwe no wone kulonda mwizi wa mwe ya nundu bai mundu bai okuze ukona ni ai kana mundu kwazia ibo oingi ene nyumba ino nimenda serikali ilikile na katena kuomboa nyumba isu wala mekwasya ni manoitu ni inene siayo maigweta ya omboa meithi wa matonya mbisye vya sala ungi kithekani ki nithi tukomboethetie numbe no yikitwe mochari na itithitwe tina thina nayo takomboethise 2016 mwai wa December ama tuku 24 na itithitwe na issues mbingi ona muse wakwa kaililwa sindu mbingi sia aibu makshenia sila manaikuta umabani tunaiwe kana kayeo ila nobungu kwa ute kulia serikali kindu kima tubete numbe suithieta ene tikulia serikali ziombowe tiambisia kindu cheu kiendanitie na itu ethiwani kindu kitonate nupsindini ya musi witu nundu bandu banda nasya nobungu ti bandu baswe bandu bawete anu bakwani ni kumana na kivala MC wa wodi ino ya Kithimani Paul Mwanzi ya Moli omyo kulyo kula kwe serikali ya kaunti ya Masako ivikie na kuvetanga vyo mavalua onde alametikilite mutandithia usu kuendea na via sala uyu kilanda ila twalika bandhini pekino chanze nya muno nyeta mutongo wa Kithimani ward ninethia kulingana no neni wa mwene mochali pemi itatu iminete myaka ena thiba mochali nino na kindu chui chanzani cia muno nundu ino ni private mochari ti city mochari kwa ukilando no kuja serikali itu account government of Machakos si mochari ino twithito twina issue nayo na nenda kwasia kana twamenenga 24 hours mochari ino ibungwe nenda be mabalua manenga netwe mabalua zwi malito kanzo yoa na mochari ino ibungwa kala kangi onaeka kubunga nundu mezu tweze kabiwa ba ningukulia account government of Machakos mocha leno mezu mose mavende asu mose matwa city mocha le ne building indi molishiwa nundu yethetwe kati thito yandu ala me surrounding tinzio nundu wa munungola wenda baba na nienda kwasia maiti sie kodhingo vilingi wa Mavo Mutongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.